Hello, welcome back. Tun ni khwa kan chai nom chu loi le pai te ho chicken le ka videos ane ve ho zo si ko ma ka sai nom che le ka ki pa bo mong in na ho zo si zalen 20k I think ko tain I think zat nai lo think ko zo hin chicken le tu la pat so ta pi la khat walang pi yung tain video hoi ki upload khat lo na he de hi ngai tam ka in thu min phat cha video ho ki bol thei lo jin hi song le to apana hi video in work de wa hi na ka sai nom che le ka ki pa mong in ma cha ki hi lo wangin na ho ngai lut le na ho photo na cha len ka ki pa na pa ne ka thil bol ho ni hin vet pi jeng min ka ya sang sang en hoi zo phazo in hung chi jeng min tu apana hi thil jong na hon comment dunga jong in sei min lang ipi bol dio hom na dei hong hin bol dio hi tu sei dong ki team lo hi na ki sei la I ngan hi in za cha e channel hi ki support hi tin nei subscribe in lang abol like ho en jong share dong ni bol pi jeng min lang ti chu ka hin sei hin tin ki pa video jom se khat collection video ka hin bol ho apa nai video te comment jang bol hi tin chicken le like son bol hi te ka ki pa Ita mi result out gam ta ki wa te thip chat no ha man go ana mu ngai tin ko bela hung ti câu hắn ta Ita mi result out gam ta nang nya thip chat ha percentage ana mo na cà phê le he ka si mo khat chang he nang zong exam si hoi lang na si mana si mo hung khalo hoi lang na si mo ham kile na dingan hoi lang na si mo ka ti cho ka si mo hung kwai ti jing nan la khi ngai tin ki zong ka pass he ipi bana pass ka hi ka ko ma ta mun kai ji as in tin kai su chau si as kai a ko bi so ke ai ma ka ko ma nu pass a kai fian so chu la iti thei de complain di chu la complain hello han chi ko bazar la ga chi nge kya khong ne ipi hong bol ko sum ka po lo pe chu hai kya khong de chu bazar la hong a hi chi I to pyo na hong ki ko ken ha sum ka po lo pe chu ina themin lang tui ho na khai lang ani ki sil thing ta hong de he nga ge ano min lang ki su thing sel ta pistol kan chop pi de ai le ba le long chop pi ta bang na he nge ba le long kan chop pi di pistol long kan chop pi de ha tu na khai ning sel 2 hours later Hello, Gusta. Hello, pistol. Ha? Pistol zo hon ani kital ba na ta hon ni kya thjeng zo victim. Dukan zo ana hong ta lo ban leng zo o ta zo ni kital ba ka yong in vo ko ba ka hung sa I ma chaw kan cho do lo. Nga kya